बाखैना कर्मुद्य मुना हम कर्नाकर वैद्य बाख ठट न्याई छौ दिसे बुझाइ पे निम दाइक जदु इम नि ड्यटुइ मला वा सिंके लोसकया हागुजा छक छक नया खमु बुझा जुला जुना बुइ हुनी निछि पुयो चटी हाका चाना पल ललवा बनी जुल्की छे ल्यावै इमी बनी न शक नि हवेक डुगमखो चाने न बुइ ल ठाउनीमा ऐसा एमटा आश्चर्य जुइक दाजमेसे बुइ न्याब्ले ल ठाउ नाचनी किजमेसे बुइ रास गुब्ले ल ठाउम नि किजमेस न लरा ठग बुइ फाना ठकोसा कने खुन सोवनी उले दाजमेसे बुइ जको ल दया चुनी किजमेसे बुइ छफ्टी न ल दैमुखो किजमेसा नि ठग बुइ ल फाना ठकोसा कने खुन सोवनी उले ल रा विचुनी मुखो ठटे टक मुसी जुसेले किजाम ठो अद्भुत रहस्य सुख अर्थात सुनाइना अथे लो रामोगो ढगा रहस्य सिकेको मति तल छन चाने वा भिवना चछे प्या चुना चुना शुद्ध बाच फफोबले छम नेरेटी दुम मच छम वया गन वे लोरा दाजमेसे भुइ सोका ठकल हाकन कने खुन्न चाने किजम पाचोन अठिया निटकुन याना ठको थे वया मच वया लोरा दाजमेसे भुइ सोका ठकल नि चाने पाचौनी गो नि वो मच वया अठिया याना ठकीको जुसेले छनु चाने किजमा आटिना वो मच वया लोरा पन्टियमले लक्क वना काचको वो मच त जोन वो मचला चिल्ला मला ना ल अले व जिगो लोरा छा अठि नि पना जिमदाजी भुइ छ्यौ तका कट्टाको जोन वो मचा वे त छिमदाजी कर्म दि हजी तका लिसबिल अले व जिगो कर्म दि सुलेसा ऐसा तका हनन्यन वो मचा छम कर्म दि जिमको मेमेडो तका थाल वो गन्डुलेसा तका व हनल लिसके आन्यन अले वो मचा खौ ख ठटटाल छटा टोरङ ख छगदो अनि छम कर्म दि नाफलै वो कर्म दि नापलाटा उनी बोले ले छटा छ बच्ची वाङगो बच्ची मासुगो रंगगो छम सीमा टमागो खनी अनले छ छम साउ माजन नापलै वो मनो टाकाला निसे छक छे दन्त सुया चम जुसा छे दनि फु मखो वो छे ठक्या हल से छकला कोठंक दुनाउनीगो हाकन अनन लिपा छ टरंग पुखु छिनाउनी माले वो पुखली टरिम न्या छमदो वया न्या छन्त चने पुखु छिकी वो मचे खफुक निन दुनुवा वो छे वया ठ लैने त मागु चाहिँ छुछु दु सामान वो जुरेना ठ कर्म दियो नापलारका सरासर पियाउन वो मुचा कना ठकोटे वा नापा ट मागु छम सीमा नापला त वो सीमा उत छगनवन्टेना ढकान्यन वो ठट जुक्क खकन जिल्ला कर्म दियो नापला त वन्टेना काठला वो सीमा न अर्जुस छा जियो सरा बच्ची वाङगो बच्ची मासु जुया चंगु ढका छकन न्यना बियो ढका ठाला वो जियो दे ढका तया सरासर वन अन वो टापक छटा छिन वा छ महाजन नापला त महाजना वो खना गनवन्टेना ढकान्यन वो वेट न ठट जुक्क खकन जि कर्म दियो नापला उन्टा वेचन वट काठला अले वो साउ जि छेछक दन्त सुइचन गुल्डे गल न्याक्वे डसा छकल कोठंक दुनाउनी जुया चुन थोइ सुकारण खर गाचक न्यना बियो ढकाठला वन दे ढका अनन सरासर वन आपाए वन टुसेली वो छोटो रंग वार पारे खनि मरु छो पुखु सिठ्या छन वो नापै मचा वया पुगले चम न्या उट टरेना बिट ह्या हौले वो बिने पूर्वक न्याय त मर्सेरा तका टटसल सटल ठट अति सटौ न्या टाया जिता छ्या सटौ गाल चाहिँ लख छ छ लुचुक पिक्या न्यन वो फुक्क ख चाहिँ न्याय त कन वो न्याय न लखे चोस अटेन्टे चिकु पुना उनी था स्टाङ थिगो निबले चोस अटेन्ट दाज्या शरीर जलन जुइगो चुना चन्ठे चुनि मया उइगो कारण छक न्यना बियो तका थाला वहाँ जो डेर गाटल अले न्या उट महेटया अपार रंगु चाहिँ अपार गुपुने पुखु टरे नाबिल बल्ल तल पुखु पार्याना अपार लवन टुसेले ओछो टरंग विशालको ख छौले संज्ञाका इति थिएन वो ख झन्डै या टिङली मैदान थे तर उले सुनसान किको छमे जुमरो सुनपिन्तक नि मड्डीक टुटी मजेको वना चुनि मागले साप्या ट्यानुया अनसटो सम ट मगो सिमै कोस चापिट्या याग मचिट्या ठ नेगो छु पति नेटुन याना वो अनिया पोसुत एसा वट न्यो बालको वो मखो शुद्ध बाचाटे इले जाबले अन बचति गपे मस्त छमनिम या फुट्ट प्याया टिटिन या मिटल अठिया या अन निम सुइमुटी मस्त मुना अनेक किसिम मिटिगु याना होला ठोफुक आश्चर्यको दृश्य वहाँ सापे उर्सुक जुया मिखायल लिमकासे सिम छमा किका सोया चुन वो मस्त मदे छमनिमा वो चुना चोटा लिक्क वया अनुवाना चंग नेगो वस्तु न सिना नल
अले वहाँ बिचाए त थुपिया मखजुई जिम कर्म दियो तापी वहाँ उठा लिक्क वम छमेस्ट काचक क्वाटको जुन वो मच चिल्लाड ना हल वो हाउले मेपे मिटाच पे मस्त फुक्क ज्ञाना अन बिस्योन सकले बिस्योन ढंगा वहाँ मचे त जिम कर्म दियो ताम छया मखला तका नियन वो मचा छार का नियमले वो ठठा भिजुको ब्रिटान्ट खकना बिल वही खन्जना वो मचा तल का दाजो आनिसे छंगो बुई लय ढण्डा जी मुक्त ल छाल ब्याल जिके दै मचा उल्टा वो हान ठुलजको मुखो जिल्ले उया चुने बोले ट मगो समस्यामा ठ सरा बछि वाङको बछि मासुजको जुया चुनेको छा छक न्यना वरका ढागदो हान छम माजन छे डाइरेक्टर सुइबले न्याबले चोन से कोठंक गेजुया दुनाउनीको न्यना बिरका ढागदो हाकन न्या छमेस्या न गुब्ले दाजीको गुब्ले स्टाङ ठिगो घेर गान्जना हौदो ठो फुक्कै कारण छु तगा वो न्यन वो मचा तल कारण ठोख के वो टमको सिमै टले हा रत्न क निगो सोठना टौदो उकेको टिएज जना वो सिमा बच्ची मासिसुना कोठे जुयाचौ ख सिमा हा निकु सुको गाम या सोल दगा दास वो रत्न छ लुइके फै वो रत्न दुगो ख यिंकी छ अले सिमा नापठे वाउसे चुलि जाया वे फै अनले माजने पिम या मचा ब्याम छोन पिन्दो इपि मध्ये जेठमी म्याइ चरित्र बामलाउले छमछम मिजठा वनिबले दनाटौ छि दुनावयु ख ओके वो जेठमी म्याइ याक्न ब्या छोस छि दुनी मुखो न्याय डा छटपटी जुइको कारण छुटासा नापा पूर्व जन्म वो न्या छम टहरम विद्वान पण्डित ख तर छ्या वो ठट सोग विद्या सुइटन सिनिगु मया जन अख कटपि सैदका नुव हियम ज्या आयु जन्मे डहा ज्याचौ ख ओके वो न्या ठम सिउ सग विद्या सुइट कन ढासा वो चने ढा छटपटी मुक्त जुई वो मचा सकना खकन ढुंगा वो मचिट टोटा छट अले ठौ कामना पूर्ण जु खना वो ले टाटा अन ल्यावना वो पुखु सिटे ठेंगा मर्से राज तका टस्क सटला अले न्या वल अले व नपा जिटनी पार याना बिउ तका ठाल न्या वट नपठे ठौ मेटिया पुखु पार याना बिल अले वो न्याय छटपट जुगु ढा जुगु कारण कन न्या नापेको जन्मे ठम एकको विद्या ससा सोइट सिनकिन महिनाको ख स्वीकार्यना आठन सुडुगु मुखु सेन्ट बर छन्टा सेना बिरगा वटा टो फुक्क विद्या सेना दान बिल वटा शिष्य न्याय डहा जुगु क्रमश कोलना वन न्यायके बिरकया वो अन सरासर वो माजनि था छन अन वटा माजना ढुमढाम मानेना खन्यनि वो छि ठका मफ्या चंग कारण कन अले वो ठम म्याइके कुटुकोला खन्यना सोबले खौ खजुयाचन अले वहाँ ठ म्याम बिया छोट अले उइट खुलटक पाएना तयातल नप छि डेकी उन गोसाइ त अनली गनह छि दुना मोले वहाँ टाउ ख खौया खरका साउ पट्याजुल माजन खुशी जुया कान्छमे म्या उइट बिया उइट जिजबाजु मानेना गाक्क सम्पत्ति कोस बिया बिया छोट अनली व सिमैठा वया अनुचोंग फुक्क कारण उट कना पिकुटी हाइटले गाम या सोबले अनु रत्न घर निगल बिया आवला अले सीमा खुशी जुया वैटा वो रत्न ख बिया छ त ओब्लेन से सीमा नापठे तो वाउ से चुल जाया बालस चुनावला आव टस्के टोम्यु महाजन एवं विद्वान जुल नाप भो जनफा खण्डुको हुली हुली चोंग ल फिना भुइउनी म ठौ टरंग भवने चुनि महाजन जुल वो ठगे दुको धन सम्पत्ति गरीब पिन्ट बराबर इना बिल हकन ठम सिउको सगो विद्यान सक्षित सिनि कनि याना दान बिया जुल वो बाकीको दिन सुख मज्जा बित्याइ त उल्चे बखा ठुली